नपम प्रधानमंत्री केपी ओली त नेता वामदेव गौतम नपलाको दु शुक्रबार प्रधानमंत्री सरकारी निवास बालवाटार वना गौतम ओली नप सहल यागु ख शुक्रबार बालवाटार वना गौतम ओली नप करिब खुगौ खलाबला यागु ख सनिकपा निको समूह विभाजित रिव तटस्थ दु ठका गौतम बिहिबा प्रचण्ड माधव समूह अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नाप भेटबाट या ढुङ्गुगु दो नेकपा विभाजन लेपा गौतम याक्नहे नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान सुरु या तिनागु खना थागु दुसा संसद विघटन लिपा विभाजित नेकपा या त छगुहे देकेगु दबाब बिगु उद्देश्य गौतम उगु अभियान सुरु यागु ख ठकान थागु दो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पुचायात नेता सुभाष नेवार संसद पुनर्स्थापना लेपा सरकार छन् बल्लागु थका थयादिको दो नेकपा ओली पुचा निकट सिन्धुपाल्चोक या सम्पर्क मञ्च शनिबार ये गोसा गोगु परीक्षण ज्याजोयात सम्बोधन यासे नेता नेवाङ संसद विघटन जुया काम चलाउ जुयादिको प्रधानमन्त्री ओली पुनर्स्थापना लेपा दोहोरो जुगु थका थयादिको दो वेकन प्रतिनिधि सभा विघटन जुइठुङका सरकारयात काम चलाउ थाइपिन्त आ सरकार दौरो जुबले अप्ठ्यारो खे लागु टिप्पणी समेत याना दिला प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना जुई सोयान प्रधानमन्त्री ओली जनता वनेको ठगु निर्णय लोकतन्त्र समस्त जोगो ठकान ठयावया चंगु समेत नेवाङ ठयादिला तर वेकन आ पुनर्स्थापित जुई ठुङका हाक्न संसदे लिहावगुले चिन्ता या मागु छुन खमद ठकान प्रस्ताव याना दिला प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना जुई ठुङका अविश्वास प्रस्ताव हेगु हल्ला निने गुठासे नेता नेवाङ सरकार या प्रस्ताव सामना याइको ठयादिला अविश्वास प्रस्ताव फिल जुलटा सरकार हाक्न दछि न्याकेदेको व्यवस्था विपक्षीय त प्रस्ताव हेत हे ज्ञानाचंगुन नेता नेवाङ ठयादिला नेपाल विद्युत प्राधिकरण औद्योगिकसँग नियमित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन याफमा टका नगु मिटर कायको नीति सहज व्यवस्था यागो जुगुडो प्राधिकरण प्रसारण व वितरण प्रणाली सुधार याना नियमित विद्युत आपूर्ति या व्यवस्था यागो ख टागुडो प्राधिकरण या वितरण व ग्राहक सेवा निर्देशनालय बिबार छगु सूचना पिठसे नियमित विद्युत आपूर्ति या व्यवस्था याटा यागो न भोल्टेज लेबर या नगु व ठप लोड कायटा चाहे जुपी औद्योगिक व्यवसाय तेस नेनु या दुने आवेदन बिटा आह्वान यागुडो निर्देशनालय न उद्योग या ना ठ्याभए माग यानाको लोड एमबीए व भोल्टेज के भी नाप सम्बन्धित प्राधिकरण या स्थानीय जाको वितरण केन्द्र या ना यना आवेदन बिट इनाप यागो दो अथे सप्लाई कनेक्सन ने मागो मिति व उद्योग या पूर्वाधार निर्माण या अवस्था नाप कोचाइको मिति न आवेदने न्यथने त इनाप यागो दो पशुपति देवथा छाइको भेटी आ मोबाइल पाखे भुक्तानी या फैगो जुगुदो बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेड पशुपति क्षेत्र डिजिटल डोनेसन बक्स या सुरुवात यासे क्यूआर कोड स्क्यान याना दान यागो व्यवस्था यागोदो पशुपति क्षेत्र बैंक अफ काठमाडौँ उन गोसागोको डिजिटल भुक्तानी जाजो दान पात्र बक्स या सुरुवात यासे राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकारी डिजिटल नेपाल अभियान यात सहयोग यासे राष्ट्र बैंक डिजिटल भुक्तानी जोड बिउगो टका तयारीको दो बैंक अफ काठमाडौँ या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभन देव पन्त सर्वसाधारण या रकम सुरक्षा व सदुपयोग याता पशुपति क्षेत्र पेठा डिजिटल दानपात्र तयागो टका तया दिला राष्ट्र बैंक योजना कथन दे न्यंक समाज या फुक नागरिक या पहुँचे ठेंकीको कथन डिजिटल कारोबार या सुरुवात यागो टका पन्त तया दिला पशुपति दर्शन या वैपी भक्तजन तेस अपुक व सुरक्षित तरिका रकम भुक्तानी याता बैंक अफ काठमाडौँ न डिजिटल दानपात्र या सुरुवात यागो ख लुटिया वाइफासे जुना कुना टपी अभियन्ता सुमन स्यामिलिसे च्याम सडक विस्तार पीडित पिण्ड लुटिया प्रहरी वृत्ति अमानवीय रूप बन्दी याना तगुली थटे टोटे माथका सर्वोच्च अदालते तगुरीते कने सोमबा सुनवाई चुइटेंगु दो अधिवक्ता जितेन्द्र बच्चाचार्य बिहिबा यताया दिगु रीते शुक्रबार की सुनवाई यानिटी पेश जुगु ख न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह याका इजलासमा कुना तपी फुकसित कने हे अदालते न्यवैत गृह मन्त्रालय लिसे जिल्ला प्रशासन जाको ये महानगर प्रहरी परिषद टेको व प्रहरी बेटा लुटिया त आदेश बिगु ख उगु मुद्दा छिनपेमा कानुन व्यवसाय त्यसमा वस पैरवी याना दिगु ख थोहे छोले शुक्रबार कुना तपिन्ट टोटेट माग्यासे या फेव खेले ठिठी खल पुजतेस वजा यागु ख
नेप्लिस फेसन होम या गोसाले मिस नेवा नेपाल ज्याजो मिग शनिबार कुचागुदु या नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जुगु उगु ज्याजुले मिस नेवा छिन्छसाव पेछत कृषा महर्जन जुइत तालागुदु नेप्लिस फेसन होम जिनपे द न्हनिसे ठुगु ज्याजो याना वया जंगु ख ये या ना जागु केशचन्द्र महाविहार इटुम्बाहा या देवाद्य या छे पुनर्निर्माण कोचागुदो ये महानगरपालिका मेयर विदा सुन्दर साके मिग शनिबार छगु ज्यादो या दठुई देवाद्य छे या शिलापत्र उलेजा याना दिगुदो अठे हे गणेश कति भैरव नरसिंह व महाकाद्य या ठा न जीर्णोद्वार कोचागु दुसा उगु ठासे उलेजा ये महानगरपालिका 24 वडा या वडा नाया बालकृष्ण श्रेष्ठ याना दिगु ख चन्द्र बहादुर साके या सभापति रे जुगु उगु ज्याजोले लस्कुस इटुम्बाहा संघ सर्वसंघ या दुज भगवान साके याना दिगु ख सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति या नाया सुमन साइमी लिसे चामेसित प्ररिन जोंगो विरोधे ठौ आइतबार सुठे चिटा ए निसे चिन्निटा इतक ये या 13 वडा कालीमाटी ट्वा बन्डया घोषणा यागुदो सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति मिग कालीमाटी यागु विरोध जुलुस लिपा ठटे बन्डयागो घोषणा यागु ख बालाजु बाइपासे वंगो बुधबार जबरजस्ती सरकारी सडक विस्तार या टेंगोली उकिया विरोध यापी अभियान तापी सुमन साइमी लिसे चामेसित प्ररिन वंगो बिहिबार जोंगु ख बागमती प्रदेश राजधानी हेटौडाना संगठन साखवाया उद्यान देखेको जुगुदु बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल थथे संगठन साखवा उद्यान देखेको या नीति प्रदेश सरकार पाखे चिगुल लखदा गोहाली याको बच ब्यादिको दो मिगत शनिबार जुगु छगु ज्याजो यदथि मुख्यमन्त्री पौडेल नेवा संस्कृति व परम्परा नेपाय अमूल्य निधि जुगु बिचा पंका दिएको खसा नेवा कुठी खल मकवानपुर या द मुजा नोवासी उगु बिचा पंका दिएको ख नेवा गुठी खलन हेटौडान संगठन साखवा उद्यान देखेको गोसा गोगो खसा ज्याजोले बागमती प्रदेश या सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ यात सम्मान यागो ख थयाको समाचार थनेको चागुदो प्राविधिक भाषा व्यवसाय सार्के जुयात योको सुभाविसे जी सञ्चिला महर्जन अले जी नरेश थेरमेटा न हुने त ओजा ब्यारिस थौ या छिगु दि पिजिमा सुबा जयमा भए